Kei te karanga ngā kai noho o Aranui, kia whakahokia mai tō rātou arapahi. Kua hoha mātou, he momo pihitanga tēnei mō ngā taumaha. Ki te kore mātou e tiaki pai tēnei hapori ka aha, ka wehe. I muri i te tangohanga o ngā arapahi i roto i te takiwā, whai muri i ngā rūwhenua o tautahi. Kāre te pai. Pēhea o tātou nei whakaro mō ngā tamariki kia haere māraro i te pō i te ao. Kāre te pai. E mā harahara ana Raewyn Himona, te Tumuaki Tuarua o Te Kura o Haeata, i a rā mō ngā akonga, kaore he kōwhiringa waka tūmatanui e tatana. Mēnā he rangi ua, ki hai enei tamariki tai atu ki Te Kura. Nā reira, me pēhea enei tamariki e haere ai ki enei wāhi. Nō te tau 2017 i tūwhera ai ngā kuaha o Te Kura o Haeata, he kura i whakakapi i Te Kura Tuarua o Aranui. Ahakoa he 650 mita te roanga o te hikoi ki ngā kōwhiringa pahitata, he nui ngā āwangawanga a ngā mātua mō ēnei akonga. Kāre au te he aku tamariki kia hikoi māraro, engari he whiringa tāku, engari korikau he whiringa tā te nuinga o nei whānau. Ko te nuinga o ngā whānau, korikau he motoka tō tēnei taha o te taone, and koina te raru. Kei taha ngā rangatahi, mena korikau he ara pai, he ara haumaru mā rātou. I mua i te tau 2011 nā Pam Williams i eke te pahi 51 i tōna kāinga ki te taone. E ki ana ia, ko tahi anake te pahi i tai i a haura. Engari, he whaihua ki ngā kainoho katoa kaore e taia te taraiwa. Ināia nei, e arahi ana ia i tētahi pitihana, kia whakahokia mai taua arapahi. This one person come in and decided that there's too many buses down Brighton, and they took the 51 out because they didn't think it was being used that much. But I know for a fact it'll be used. And with the school here, you know, it would be an asset for them. Ahakoa kei te kaumātua Haerea Williams, ko te whainga matua, ka whakahokia te pahi ki te manawa o te hapori nei. I think they deserve it. There's about 5,000 in this little community here, and it'll be marvellous because, you know, we could let her catch the bus, or I can take her on the bus. I can't take her anywhere. E ai kinga kore ko te ara, ko Aranui te ara nui ki te ao, me whakarite. E tūmana ko Anna Williams, kia riro i ngā hainatanga maha, hei tautoko i tana pitihana ki te Kaunihera. Me te tūmana ko, ka kawe atu ki te arotake pūtea o te hōtaka whakahaere waka amotu mo te wahanga o ke topa 2026 ki Mei 2025. Ora Kairangi Nicholas, Tahu News. Ko te reo, te take.